just give you a little tour of the house because I spend a lot of time and energy setting the mood. You already know this corner. So this is handmade, you guys. Yes, ubukorikori, handmade. Ça c'est aussi de l'art. Toi t'as été fait maison aussi. Ah bon? T'as été fait maison, babe. Papa et maman t'ont fait à la maison. Dieu m'a créé. Au ciel, chez lui, à la maison. Dans l'usine. Dans l'usine. Dans l'usine. So we are just chilling. As I said, today it's chill day. Oh, we have to open the gifts. Babe, allez, viens, on ouvre les cadeaux. Je veux justement que toi tu ouvres le tien d'abord. Attends, By the way, Bay is making dinner. My favorite dish. He is our chef tonight. Okay. So I want Bay to open his gifts. Oh, his gift because he only got one gift. So. Okay. Ça c'était inattendu. Merci. Merci beaucoup. Oh! I love this. Oh, merci. Tu m'avais déjà donné ton cadeau déjà. Mais comment on l'ouvre pas? Comment on n'ouvre pas quoi? On ne pouvait pas l'ouvrir parce que tu as ouvert déjà. He gave me a gift. And now he gave me another one. Ok. C'est à toi de maintenant ouvrir le tien. Je sens que je vais l'avoir. D'abord, tu crois que c'est quoi? Noël déjà. Njye nkuha buri gihe ibintu biri pratique. Nzi ko uri umusportif rero I had to give you the best leggings Now we're gonna do from Gymshark. I had to. Nizere ko zizagukwira. Uribuka ejo bundi guys izi leggings narazikomanze bukeye arambwira ngo ndashaka leggings tujye muri boutique mu mujyi ndavuga nti ubuse bimubwire ko nazifashe nceceke tujya muri iyo boutique ndi kuvuga ati mana nimbubaho kora ku buryo nta kinagura hano. So I got you a white one and a black one, gutyo wajya uhindura bitewe na mood. Squat. Merci beaucoup, Belle. De rien. Joyeux Noël. On fête plutôt ton anniversaire que la Oui, Noël. mais nkunda nawe kuri Noheli nawe. Noël, on s'en bat les couilles. Noël, nous, très bien, tu n'as pas gagné. Ntukavuge ibyo bintu ndi umwana wa Noheli. Anyways, I got had 9, but anyway. Comment quelque chose dans le film là?
kado iturutse in Belgium. navuze ko nta makado nshaka ariko abantu banze kunyumva. Wabibwiye nde? Wowe narabikubwiye. Justement, ariko se ubwira umuntu ngo nta kado ushaka icyo ko ari Marlboro. C'est la crise, babe. Oui, ariko ku mukunzi w'umuntu se hari crise ijya ibaho. Bora kajya gushaka umukasi. Nabuje. Already my mom yanyohereje indabo. Tu vois, c'est pareil que moi. Now my Rundi, I love the color is beautiful. Bon. Yes, Ababiliki. They are represented. Oh my God. Oh God, guys. Nukuri. Ay. Oh, yes. Oh, yes. Babe, touche la douceur. Yamenye ko ufite ikibazo cy'imbeho. Yes. This is beautiful. This is very soft. I love it. What is this? N'amasime. Oh, this is nice. Amabara ya Noheri, amabara y'ubushyuhe. Oh God. Biracyaza. Harya ninde wisingaje ngo biracyaza? Niyo. Birasyaza, aho yavuze birasyaza. Bebe uzi igihekane gusyaza? Gusyaza. Wow. Umva nta mbeho igiye kutwicira i Burayi, nta mbeho. Wow. Oh, this is nice. La classe. Ibara rigaragara ku mubiri wacu w'abirabura en plus. C'est magnifique. Mukecuru yaragutekereje wallahi wa kibilaho. Harimo ngo na Charlotte. C'est trop ça. A little card. Woo! Ah oui. Agatambaro ko ku meza. Guys, this is too much. Ça c'est bien, ça c'est mignon ça. C'est trop joli. Kandi ça c'est Nakandi wari wakamwibye. Ça c'est fait maison. Nakandi warakamwibye no. Agatambaro ko ku meza dufite narakamwibye. No, ninjye wakaguze hano. Hano. Uri kuvuga cya kindi kinini. Merci pour les cadeaux. Merci. Merci maman, merci Charlotte. Merci la famille Charlotte. Merci Céléman. Merci Ellie. J'ai vu les dessins. Merci à toi, babe. Se ngewe nta mpamvu yo kunshimira. Kubera iki we ntagushimira? Kubera ko ngewe moi je suis toi, ni nkaho uri kwishimira seko. Bon, reka nkushimire nanjye nishimire kabiri. Hari iribise. Ariko ngewe ndashaka kubwira ko merci pour tout, pour l'amour, pour l'amitié, pour et la fraternité. On n'est pas des frères. C'est vrai? Fraternité, c'est pour les frères. Ouais, je vais dire qu'on turasa rero ndadoute. Ahubwo tuzabaze mama wa. Kwaza mama. Nimbazi papa. No, tuba twarabimenye. Babye ko mvuga igisekuru kugira ngo babyumve neza. No, tuba twarabimenye iyaba tuvindimwe. Ese ubundi dusanzwe nk'ubu tuvindimwe twakoye. Twakwitandukanye. Agushyingira. Kwanshingira kwande? Ku wundi muhungu wagukunda. Le temps yo kubona undi wankunda presque nk'uko nkunda. Ukabona ko ankwiriye. Be nawe byakugora ni tashe utapfa gukora. Wewe. En fait, biramutse bibaye icyo nakora. Ntabwo
nzi nimba abahungu benshi ariko babyumva ariko ubu ngubu ukuntu ngukunda birenze wabyihanganira birenze urugero ku buryo niyo naba ntacyo nashobora ngewe nakwifuza icyiza cyawe wandeka nkagenda ahubwo naguproteje nuvuga ngo nakureka ukagenda ariko ndi sure y'aho ugiye nzi ko ntacyo uzaba nzi ko ntacyo uzabura nzi ko hari urukundo uwo muntu afitiye rufatika uwo muntu agufitiye kandi nabimenya nte kubera ko moi je t'aime vraiment assez tellement que nzi ko umuntu aramutse agejeje ahanjye namureka aramutse nageze nihagira uwigeze ahanjye n'ubu ngubu ngubu hari si wowe ibingana ikimwa ntabwo nzi nimba bishoboka kugeza kuri nivo yanjye bebe. But anyways, guys, I'm so thankful, I'm so grateful. Ndishimye cyane kundi mwaka ndangije ndizera ko nugiye kuza nzawurangiza nkuzuza indi myaka n'indi myaka. En tout cas, à tes côtés, babe, je suis très heureuse et j'espère que toi aussi t'es heureux. C'est difficile à dire. Tu sais pas, on s'en fout de son bonheur. Tant que votre fille est heureuse, c'est ça qui compte. So, okay, guys. Sinzi nibyo ndi kufilma hano ariko nuko mba nashaka gutakaza izi moment ziri précieux. Ntawuzi aho bucya bugera. Ntaho uzawubwira ageze rero. Cyangwa se ushatse gukoresha iryo jambo uvuga ngo bucyana yandi rero ibihe byiza ifu kubyenjoyinga ugafata urwibutso so ikindi kintu kirenze rero Christine abantu benshi batabizi nuko mvi mais c'est bizarre les gens vont trouver ça bizarre c'est qu'on fait des préparations pour nous juste pour nous deux. Oui, cette nuit c'est des choses qu'on fait souvent kuba turi babiri tukishima 1000 fois kurusha hari abandi bantu b'etranje baturimo rero ntabwo twanga abantu ariko turikunda ariko ntabwo twakunda kuturusha so ntabwo twanga abantu ariko ntabwo tubakunda kuturusha donc nous d'abord nawe ukundira ijambo rivuga ngo moi d'abord wowe mbere abandi nyuma niyo mpamvu kandi ntamuciye mu ijambo umukobwa wanjye isabukuru nziza yawe ibyiza byinshi dore 22 twayikubise nk'abaprotwa ubu tugiye gukubita 23 kubite 24 kubite 25 ebana mutwitege ariko ntabeshye ntibagiwe n'abantu bose bamukunda surtout abantu bamukunda ndabibakundira kandi ndamutse ntaharejo cyangwa ejo bundi urukundo rwanyu nzi ko ruzamukomeza kugeza abaye agize ubuvivi rero rero mwese aho muri hose mu bihugu bitandukanye mbifurije Noheli nziza kandi n'umwaka mushya muhire. Uyu mukobwa ni uwanyu ntabwo abakunda kundushya ariko namwe arabakunda abaha igihe abaha time ku buryo nanjye ubwanjye bintera ubwoba ibintu la plupart y'abana benshi badafite inyungu ntabwo bakora nk'ibyo akora ariko akora des efforts pour essayer de vivre avec vous sa vie. Ibintu nanjye bitari ibyanjye mais j'ai l'impression que ça commence à être touché mais Noheli nziza quand même kandi nitutabonana avant umwaka mushya muhire nawe isabukuru nziza. Urakoze cyane babe, urakoze kudusangiza ayo magambo y'imfura, ayo magambo niyo bagiye gusa barabizi ko ndi uwa mbere iwacu no imfura ntabwo ari so mu wa mbere wanyu burya nanone ko kubipresiza imfura n'umwana ikiriya giti tugahagaritsaho kamera imfura n'umwana uvuka mbere none yigishegeje ni imfura yarongoye bucika okay imfura yakunze buciro. Merci. Okay. Uzagasibe. Nifuza uzabizi.
Okay, byose uzabisiba. Okay, uzi n'ikindi tuzabigumishamo kugira ngo nkwibutse ko ubutaha simbizi ibyo nshaka kuvuga. Anyways, reka twenjoyinge uyu mugoroba, twihaye ubwacu kugira ngo twenjoyinge mu rukundo, dusoze umwaka turi kumwe. Nge narebye ndavuga nti ibindi muzabimenyeshwa mwageze. Guys, reka mve iruhande rw'uyu muntu naho ubundi. Oh, you guys, I just want to say thank you so much for the love and support, and stay tuned for more. Kanze bikunze nzongera mbaganize, tuganire kuri iri joro, tuganire kuri ibi bihe by'iminsi mikuru, nimbona agahenge. So nkuko yavuze, murakoze cyane kubw'urukundo, nanjye ndabakunda kubi, nkabyumvise ko nawe abibona. Everybody sees that. So thank you so much for the love, and take care, stay tuned. Sinzi niba hari ibintu nzakwerekana muri iyi video, antuka biratwerwa na mood. Okay, ndabakunda cyane. She knows. I know. When I tell her, she doesn't believe me. These feelings are real. Our love went supernatural. It went far and defied the mind.